Bishop Edward Buria ni ariritie utongeria bwa thirikari ya Kenya Kwanza aria kuwa kinya kethira kanisa ni aringire njeki bonene Rais Ruto kujukia utongeria kanisa itinganiri buru ni uria mantu jethiritwe jagitithwa na mbere. Ni achokete ameneria bunge akiuga barite miratu jira turiake tombekia kubaguna bubongwa na kurirwa buru ni mukenya wa withire. Muthuru Muriuki ni agutwambiriria. Actually, kinyanta to kona ikarika ya baba gwitwa Generation Z na political landscape ratu eneo anto bakinyita anto baba ugatire turikane ni anto baba mawerane jao jo jaiku indraba campaign aga ibaugire bakathithia bubu na bora bungi. So what is happening is very simple. Ojo nandi ni Bishop Edward Buria urari mutongeria thinjiri ndene kaunti Meru akiunya kitumi kira kinene mboimbete akona bakiandamana ne bathina njara pone tia cheri baba kikurukira anto baithugania bakathugania problem weji ni Generation Z yake yonka nayo. You'll be surprised. Nteto eje kwanza naretho kinkuruki na ibwa kanto bamenya jau imichi yetu kwanza nonto ana baba ibakugo rwaria rurachari bakwaria urachari by frustrated urachari baoba batakumenya what to do urachari baoba kuigo bakaigo baba tena batakumenya nata kwa baba komba kuthiria kinya thini ira bakurukira na ndi discussion eje anto baraba umetegera na baraba ko me address ni na njira eje. Number 1 ana baba ba umereta nonto bena energy na bena ibakuba batombabo kumeria kirachari baba kumeria achari bao ibaererwe batura baeretwe anaba bakiwo batomba kumeria jau amno bubu Bishop Buria akiwa tongeri bochiendera muno nonto bari unda mawatho jaria taka batetherie kuthoba kithuro kairi ite gutegera thinera ina mukenya problem ira iri nene ndiguro Kenya i policies chokeri kairi anaba kira bakurira i policies nonto bataka bakona turaria mantu ya equality equalize, but that is not what ukarika and wanasiasa erethro national erethro kumakire yetu gweta county levels by the policies tiao kenda bomba kuona elected next time nteto eje ya Generation Z nera changerie the political landscape in Kenya forever and ever. Amen. Things will never be the same again. Na kwa pumenyere muno nontu ana baba batekira kathe bakomba kuthia mantu yaba kuthia from a national point of view kinyana atori mashinani baka demand erethro ni MCA erethro ma governor erethro ni ma MP bana baka demand nontu tukabate kumenya bwambere ariwa kigina jambasari kiburi utajarirwa buru na mbese iji iko kubashukuru nekenda mwana onde amenye na kyo tuka kuthomo theri kutina kuthange kwa kana gutwa mutongere kinyoriko athetherwa imbi tumtu kwanda basari kaya kwethro itomba ku policy mbo changewa na changewa mbeche ichi gutaki iko basari either through the national government kana through the county government ikethro chionde chiri ko skuru ana bakero ana bonde kenda tumba ko bagwa equalized ana bakero ake thoma bwega okurukare erethro ni primary erethro secondary erethro ni university kithomo gyaku i guaranteed. Lakini what do we see ego to basari is selective eka kwethro kuna mubunge na kinyongo na mucheri muna kana kagwa tona basari nonto MP kana kinyaba bali ndani county levels bakawo ni political opponent kwao kana karaka kagera kithomo au Bishop Buria akerotera wamba bubingi brabo konengera ke thirikari baraba kuia ntuko wamba tu na bonde ne thirikari amba baba eburu baraba yaba kayana nkunyo na baba keberua kinyake ya kwethro itoka tukio tukatire ugata mtu mwamba onkasheria angegete kuna mantu mo obvious yete kunidi gutinda kuga ngatwetere muntu nera kwa kararu tere na keberua sheria ne thingatwe inarege ya kumuthereria ikamuthereria nao lakini te mantu antu bakuona obvious ana baba kuona na bakona kinyere mwe erethro ani kuria na baba te kuona kethro ni some of baba ochitro baratonyera kithirikari goro na nandi mtu gwekira tha milioni kwe mtu gweruke muchibi nuntu nguri jo ai yo mangirianga magana jangana what for
kana bange batura na ndege kuthiuruka. I mean, sincerely speaking, na kiuboja kanisa bategwiritwe ndo nthiguru ya Kenya gwitithu na mbere ne atumirwo na inya muno kwithirwa iri platform inene muno ya wanasiasa na mwankathai kwijaga guka kwanza araba kaja kwaria ciaca ciao ikire makanisa yetu bakuga abaretete utethio pastors and the churches to protect nyombe murungu ekare ura Jesu augire eji nyombe baba etea nyomba ya tunyani na rongo na ntubakuja kunengana era mawera ne batingia nyombe maromba. Arandeni from the church point of view, I want ntitumira mugambo ku regret, lakini ngatumira mugambo kwa disappointed. We are really disappointed. Onto tutu arigaira u na kire mantu jegi andobra bototoro bwao kumenya bolithi akero akire mutorio mugongo uyu au nkwanda kuombuge mutongere watonde guruna nagere gutwonia kuna disconnect ugori goko gote kwanda kaire kabakaire nthiguru otonyera gutwira mantira tuonere ke the previous governments uroga thirikari tukona mantuja brutalities juna ina. So what is not happening? Already the head of the state kinyedrwa, the police is an independent body and that's great. Lakini ande tukiurian at the end of the day, who is the head of the state? I am the senior pastor here of Kambaga Christian Center. If something onto bokadokare nyeke that tuna so many departments no urwa kiuria kia odhokubu bonekana Kambaga Christian Center ioni Muthuri Murioki, World TV, Mutilo Kangangi.